šta hoću reći, naime, ovi naši, da kažem, iz Pirova su pripremili jedno iznenađenje, jedan mali poklon za našeg Emru. Neće. A on zna o čemu se radi. Naime, radi se o jednom satu. I u zadnje vrijeme Emru malo šepa. Što se tiče ustajanja, ali bit će to dobro sad sa novim satom. I naravno od radnih kolega poželje jedna pjesma, Put me zove, da ga Zora ne prevari. Ajmo!